Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba lambor malyang ubade UMDC ka Nongkrem constituency ulaong ba presiden rang ba ka BPP uday ban perkhat jelio ba shabun kran halor ka jingkeno jong udang hagini gisngi bagi MDC menta kidai ki balakut kapor hendai la shu penjalan jubor da ka sarkar jela. Uba malyang ulaong ba kamdei ba ki shushong jubor balakut ka samoi trekam hendai ka dei ba ki ladon ki kendon hapo ka kernit ka ba hendriu ka ba ulat ka jela ula aya karai. Ini kita kentiin nama di tangi nongkren kita ada pun perhat soalnya dia. Kung presiden yang BPP ada pun perhat, jelas bahaya kini kentiin nongkren. Hang ni long expired. Dang lagi long expired am, banyu beliau basu masan long MDC masan resign. Nela mangine kita bilang di expired MDC. Tidak pun suruh kan. Kadon dekat provision, hindi ba ang expired. Ka provision kadon pa haka po ka sectional ka jungi kala kensya wala na pinong kam manyo extension haki ground ki pabiyang ti governor why ka asan kamday ba ang balakot ka tayo magsisyong jubon kamalong ka ta pero tao ba ka lang gusto siya na di ayule mas hindi job iupad ba siya that resign ti ang komisyon di tayo di jubah kung ko abanay